Thokozani bogogo nomkhulu, Gogo Bathini Mbatha lona ku YouTube channel Gogo Bathini Mbatha. Ngiyacela ungakhohlwa ukusubscribe nokulike ivideo sizokwazi uqhuqhuzeleka ukusenza amanye amavideo amaningi anohloze njengalena. Umbuzo lana kugatsheni uthi Mthiya, ngicela ukwazi umehluko phakathi kwamukela isikhwama nobizo. Awukho umehluko phakathi kokwamukela isikhwama nobizo. Into esikenzeke lapho kusekuthenini obizweni kuya ngokuthi ubizelweni. Ngokwamukela isikhwama ngenzeka isikhwama sobungoma noma isikhwama sobunyanga nalobu bokuthandaza sikubiza ngesikhwama ngoba sekuthiwa uphathisiwe. So umehluko lapho usuke ungekho ukushuthi egcineni uzowusiza abantu. Then ke nokuthwasa kakhona kuyahlukana. Kuthwasa kobunyanga kahle kahle usuke uyolanda njena isikhwama usungayili kuyothwasa kwenze izinto eziningi ezifana nalezi ezenziwa umuntu othwasile ubungoma. Kwenye video ke ngisazocacisa ke kule series lena esinayo. Lena akuyona ingxenye ye series esinayo kodwa ku series sisazofaka ukuthi yini umehluko phakathi kwesangoma nenyanga. Yilokho sokufaka ngale. Okwamanje bengisaphendula nje umbuzo kagatsheni ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kokwamukela isikhwama nobizo. Awukho umehluko kagatsheni, into eyodwa leyo njengoba isalukwazi sendoda sisho njengamanje ngithi la ifika ihlukane khona ukuya ngokuthi lolu bizo onalo lwani. Kwesinye isikhathi unobizo njena lokuvuma ingoma, unobizo lokugidisa, unobizo lokuba umbelethisi, unobizo lokukhipha ingoma, izinto ezifana lezo, unobizo lokuphatha abantu. Ubizo liyahlukahlukana kaningi. Kwesinye isikhathi ke kube khona ubizo ke lolo eselijwayele esesithi ubizo lani lokwelapha ngokwendabuko. Ngiyathemba umlaleli ukwazile ukuthi uphenduleke nabanye abalaleli mhlambe bebanawo lo mbuzo lo ukuthi hey enyanga ngiyangathi ngiyohlola kwenye indawo bathi hayi nginobizo, kwenye indawo bathi no akona ubizo nje ufanele ukwamukela isikhwama. Into eyodwa leyo bakithi ngoba mawamukela isikhwama fanele nakhona udlule esimene samagobongo noma unobizo fanele ukuthi udlule esimene samagobongo. Ngani zakwethu inkosi ithela umusa kuyisabatha namhlanje. Ngiyacela ningakhohlwa ucindezela subscribe button. Inkosi ibe nani. Amen.